he ngahi whehu una e lava ke whai hano tāli mai, kai ke ngata i he Palemia, ka me he minister pa ngai mo ui, minister ko e Meidek, na e ngahi whehu i, na tāli me minister ko, ko ngā ko e whanau ako. Ngai mea whlawe i pia mo e paanga, pe he ki he ngahi whatongia Fekau'aki, me minister ko ia pot ngā Fekau'aki. Kai uma a foki ai tuunga ko ia e Meidek, minister ko ia e Meidek, pia mai ngahi tawhaaki ke pe. Kai uma a foki a hono tuku atu o ngahi whakamatala. Pia nai mahino me he whatahaanga whawhai Ongoongo ko tau situa me ai. Ai ngai whamatala ko ia nai whakahoko e he tale kita o e potunga au e mo ui. Pia na e omi ai. Ai ene pehe ko e whainga mali e anga ko ia. O e talavou ko ia na e sivitu o tolu. O ne positivi ko ia o makatuunga i ko eni. Ai hoko mai hono tokanga i. Pia kapau ko au katuunga ko negativi. Ka koe mea ko whae fia. Koe uhi, koe whamahino ia. Ai tuunga o i tokoni ai huhumalu i. Kai ke ngata o kei tau si pēa e talavou koe ni. Ka koe uhinga koe osi whai ai huhumalu i. Neonga na e ihe tuunga ko ia pēa nei hange ko e ne whakatala noa. Koe le volo pe koe whahinga tuunga. O ne pehe koe baby virus. O whakaton lea ai baby virus. Tuunga ngā vai. Tuunga kei leka. Kei si pe. Kei ngā vai o ikai ke pehe ke mālohi. Ke toi liuriunga. I he sino ko ia o e tōtaha koe o ku tesi positivi. Koe ngahi ko na tula koe vailasi o ku liuriunga. I ne hō mai ki o tau sino, tau te whito ka pau koe hō mai ke sino o ku te eke ai ke huhu malui. Ka koe mea whae whiwhia ko tōtaha koe ni o si hō malui uluaki, pia hoani, pia ka pau o ku iai e vailasi i he sino. Ka o malava e iwi malui ke ne tau ta ofi o alua i pē ki hono tamatei. Pea ko ngā vai ai pēa e vailasi o hange ko ngai whamatala ko ia na i tuku mai. Pea i kei ke ngata i na e whai ai pea mo i tala noa ke ngahi mea whahistolia. Pea ko ia ngai ia i malava pē ke mau e ki tau tolo e vailasi. Mua whatape ki o toa mawhimafi o ni a whia. Ko e ka koka ko sketali, pulume sketali ke kabineti. Whatape ki a Lord Whila Kepa mua ho eiki. Whatape ki he tangata eiki Palemia. Whai whikau tō tāpo i wato aneto. Whatape ki ho eiki minister e kabineti. Eiki minister mo ui, eiki minister e meiteki, ka umai eiki minister e Fekau'aki, pa mo e langa whalala ka wha ekonomika. A tēne whatape ki he CEO e Health, ka umai CEO e meiteki. Mo tō whatape ka whai ngongo mo heni. Te tau kamata aki ai pēat mo whatape ki Attorney General o gunei heni mo ia. Te tau kamata aki ai o press conference o e whiawhini. Te u kore ki he Attorney General linta whalau mai tui kene kātaki o kamata e tau o au a ka lotu i he pōmu e whiawhini. Malo. Malo, kore atu ki tau puno o lotu. Eiki sihova ko mau tamai whakalangi. I he whiawhakakolo ko ni o mau puno i ho o hao ngā i he whiawhini. Ko o ato e peha whawhetai mo whakamalo. Ko hi ko mau kei mau ai koloa ko mo ui. He whiawhako ni ki mua pia mau hanga ki a whiona pia ki mua pia mau tau tapa atu ki ho hua wha. Ke toka i maananga pe mea kotoa pe eiki. Ko hi ko mau tui ta e toi vei iua o ke heni eiki. I he ahoni pe o ki heni ho lau maari e. O kumangatu ngai e mau hanga hake mo tau tapa. Ki ha poto whakaotua, ki ha tataki whakaotua.
pea mohono tataki o eik Palemia kau minista mo kakai o Tonga. Ke mau nofo taha pe ki ho fina ngalo. I he fiafko ni o amanaki. Ke hoko atu pe ai ngāwe koe ni. I he vahe whakamatala. Pea moa hangahi whakamaala mo tala i whaere e whai he tangata eiki Palemia ke kakai whanua. Mau kore pe eiki. Ke hifo aki mai aho alo o wha. Aho keresi. Aho o whai manawa o wha. Pea moho o ngā ue ki he whanua ko Tonga i ahoni. Eiki, mau ilo, i he ngahi aho whaingata a peheni. Ko uhi o mga tūnga e ki whanua ni i he tui ki a te koe. Ki oa moa e toe hiki, pe toe mauea, pe toe whai hawei ua ki ho ofa pe mo tataki. O amanaki ki whakahoko ki whanua koe ni ko Tonga. Mau tuku hake kotokotoa eiki e ngahi kaweinga, o amanaki talaki atu ki whanua. Mau tuku atu eiki, ai mea kotoa pe ki ho awhiona. Ke hoko ai ngai whakamatala au tuku atu e eik Palemia, kau minista, mo ki mau tolu e tokoni ke kawengani. Hoko ia ko ha mea ke māma ngi ai, kai ke ngata pe i whanua whakalukfua. Ka ke hoko pe ia ko ia ngai tokoni mai, ke tokoni mai ki ngai whai tūtuni o whakahoko e eik Palemia. Mo ki mau tolu, mau tū tawhaki ia te ia. Eiki, koe mau kore ia, ke lotolotoi i ngā o e kotokotoa pē ke ok mau whai, ko hi ke whakahoi fua, pia koe mea te pū, ke lang ia i peho huawha o taingata. Mau kore kotokotoa i ngahi meani, huawha Jesus Christ ko alo, ko mau whamoi. Amen. Whamalo ke arinta, no lawa lere e tau lot kamata e uau e whiawhini, i he tainimi te whawhe e tata eiki Palemia, ke ne whahoko atu introductory remarks. Eiki Palemia, whawhikauto ke tāpo hiwa tuane toa. Malo. O whatapeke au tō mafi, a tauna tō Tonga, tapke na awhiwhio, kingi te pōwonu, mo kuina na spau, me whanau hap mo heof. Tapke sea whalea rea, mo hoi ki nō pere, a peheki, watapu i tau whanua, o matapure. Tapke hoi ki minista kabineti, me whakatapu atu ki he kau takilotu, ha whakalunga Tonga. Tapke tangata i whanua, me whine i whanua o Tonga, o mo mea mai he ope, me i murina, tonga i kini, kua whanua, whai one, mo waulahi, e moiongo niwa. Kia tā ke motuani, ke o atu hataitari, whia, mo tonga i kautaha whai Ongoongo, e whiawhini, kia pē ke tonga kotoa, au mou mea mai, i he ngalo ea ke whakatahani. Ki mua ke u hoko atu o kou whie toa whangamare koe ni ke u ki kore whakamore atu, ki ho mou tari wholoa ko ia aha mōni te, pea e tu whakahoko mai ka te au na mana e ia ni, ia mou tōna e loto mamahi, pea mahane aluia i neti, Facebooka, ai pehe ko tae toka i motuani, aki motol, koe ko kore whakamore atu ai, e konga ko ia, koe ngā wen whoki o ku whai he ngai komiti, o mke kabineti, pea koe lao. Osi ai makai kia e kabineti, ai ngai ririu, e te whakawhokia ki he Ofisi atenseniare, pea nauhanga o Tsekia, o sia pe awe ke whaitu koa u whakamaoni ki ai. E te hanga i whaitu koa ia, o toi siwi pe ki i lao pe kua taipe hala mo mea pe. O i pe whakamaoni.
Te amai ke motuani, ke wakai ki ai, te uto e lau. Ai ki e lau ko ia, he ko e lau. Pe ke i lawa pe ke i toi pe ha mea o ke i hala pe i ai. He ko i whakatoto. Neo nei talatu ka mutoke mo mea mai he whaa, kai toki o sianga fuke he nima. O si ko ia pao pao leo ke skenne mea. O awea ke feitu u koia, o toton ke ne ula kahanga a fioi. Kai toki o mai ki hen ke tau tala noa ai. Pea koe mea nei hoko, pa koe toki lawa pe ia, pea toki hu mai ke whai e tau whemea aki he mea koia. Pea ko kore whakamore more atu ai. Pea ki mou tolu, ka koe anga ia, o ina tula, ko tipe koe whetai mahino aki pe, e tala pe ke whaa, mau whenga ki ai, ka ne oisiang pe, ne kai ke mao e whui taimi ko ia, ka ko hono anga ia. Ka ko whakamalo atu, ka ki mou tolo na kotoa pe, o mou lawa mai e ahoni, ki o ngongo pe ke whakahoko atu, ne o si tuku atu e Ofisi Palemia ane afi, ai ka kato e tutuuni ngā ue, ai koe na tau wakai kia he moni te, ka pehe ke whika telefoni, mo e-maili, mai ka kai e whonua, ke whakaata, ha whetu taki hanga tonu, mai ke Fekau'aki me ngai tutuuni ko ia e whakataputapui, pea nā kui ai ha mea, o mou whiemau ke toi whakamahino. E tatau pe ai whika Fekau'aki pa mo e ngahi whehui whelawe, pea mo e humalui, o toi na te ate mo ia. Ko ia, o ku mauia pea me he website ko ia ai Ofisi Palemia. Pea koe ahoni te tau whakataha o tala noa ke Tonga o e mahaki koe ni, ko vita iwa ene tuu koe ahoni. Pea mo e hanga ene whakalakalaka mai me he mo ni te, pea mo e tau hoko atu. Ngai ngari pe te tau sio he ahoni, tau ki malolo a pongpong, tau toi uiat ke mo mea mai he whalaite, pea te uiat ke mo mea mai he mo ni te. I e anga koia o e whakaukau. Pea te u tuka e wraka whainga maaria ke komisiona polisi, e whai hane mea whelawe i pia mo e whakalakalaka mai mo ngai mea te whiemao. E whakamahinga mo tau, o si apa toki tuke he minista mo ui, pea mo e tare ki tā ki nau hoko atu ai whakamata. Malo o bitu. Malo pito kore pe ke kufanga whakatap na whakahoko atu. Ko laki pe ko whakamalo ke kakai whanua, ke whetroni aki pea mo e pungai polisi, ka uma e polisi whakakolo, pea mo e kautau ai ne afio, ke tauhi a ngahi tutuuni na tuku atu i he whiaf moni te, ke kamata aki ai lockdown ai whanua. O kulahi pe ngahi mea o kei o ku lawa pe ki te whakalelei iang, pe aku tuk pe whoka e mawhai ki he minista koe o e ona po postei, ki he meitek, ki ne hanga te o maha whangahingo fua ke, whakata hanga mea o tohange kakai whanua, pe aku pe he komiti ko ia o atape. Ko e mawhai au tuku ki te whahakore. Awe, o ku whakataha whaka mau pēa e pungai polisi, kau mai kautau na whio, o nasio ki hono whakahoko i ngāwe, o whatongia, mo whakalelei, ka pau wahanga hi Polokalama. Ka koe anga pe he whonga ngāwe, o ku ngāwe a koe ngahi mawhai, ki hono whakahoko i whatongia, o ngāwe a pe ai whonga, o mālohi whi unga, pia o whia mau ki whakahoko ai mawhai koe ia. Ka koe te whito i tūi a koko whakahoko ki ngahi mawhai. Ka pā waha ngahi launga, wata a witu pe whoka launga i o kau polisi, po kau sotia, ki hongo pot ngāwe, pe koe awe hanga tonu pe ki he komit whakawhanua, ai ni koe ki ngahi mea whatupake o se ai a ona po poste. Ka whakamalo atu ki he kakai, he whetoroni aki, tau tui pe te tau whetoroni aki, ke malu i e whanua, me hato e mawhola o e warasko ni. Malo apita.
Kamato ki e prikatia I he whamalala ko ia ko e tainimi o whenga maare ni ke whaia e tari whehui. Ko ha whehui ka taki o higia ko nima ke tahoko atu I he taimi ko ni malo. Matala ko ia. Italia. Ko kole pe ke u whanga ngai whakatapuka e atake u tali whihui koe ni. Ula ki pe ki mua pe au tali whihui ko whambe ke te whamanatu e tau press conference uluaki. Ai ana e sivi tu o tolo e toko taha koe ni. Nea ngai mahinu nga tau tolo nea sivi inu sila ku negativi, sivi ahmonite, puna mahi pule lulu ki Tongan. Pe tau sivi he poto he to pule lulu, ulak sivi na e weak positive, to sivi tu oua na e weak positive. Pe a maariwa ke to toha sample e taha. Pe koe print out koe o minsini ko ngai ke Tongani, ai koe minsini pe was approve he WHO. Pe ko no benchmark wepe mono threshold ke positive, na print out mai positive. Ai ko hinga print positive ko ia, o kuia e DNA o coronavirus. Pe ka pana mo manatu pe he tau press conference ki moa, na ia e whakahat ke te mo tolu, e lava pe ke virus ko ni ko virus ko osi mate. Pe ko virus na tok tup fo o, ka ko uhinga, ko huhu malu ia toa taha koe ni. Whangata ia virus o kai te lava o tupu. Ka kei ko unga koe kei hao a Tongani, na e pau ke tahangata to treating koe positive case. Pe o whiunga pe ia I he tau tuunga whakahao a Tongani, mo e tau tokanga ke o aha Delta I Tongani. Sai ina erewa e siwe taha he mōni te. Ko siwe moni tēnei whai e mau press conference o te kei ki whakapapau ia. Pea e tok whakapapau ia hato e siwe taha pongpongi. Ka ke, ko siwe moni tēnei asi ai o negativi. Pea ne kai pe ke ia whakaukau ke release ko hinga he te ki whakapapau. Ko negativi ko tō pe I Tongani, ko pau ke whai siwe ua. Ai ko whai siwe ua ia, e tok whai a pongpongi pe ko whalaite. Ka koe uhinga he koe sivi koe ni o pau ke whahaia ke toko taha o to o mea ai. A wate mo whatonga I koe ko ki mau tolu he ke mahonga o release ha sivi ha taha. Tai loto ki ai toko taha o whai mea sivi. The confidentiality of information ia. Pe au tige pe ke mahonga mato whakaikai. Ai mea o whai ke whakamatala social media. E tege mauilo pe ke toko taha totona ni whai sivi pe ke mahanga o whakaikai ko hinga ko confidentiality of information. O ke fie maari e lahi ke foi sive moni te. Hono moni o nai. Pea na ia pe me whakamatala ia ki mo atu. Ai na tula vailasi e lava pe ke shedding. Lava pe ke asi. Pe puri pe ki asi. Ka pau e whai sive koe ni he whalaite. Tau pehe pe o ku hoko atu ai pe negativi. Tau pehe koe mea tau whawhita e ai. Whawhia wita ke whonua. Kai ke atae toko tahe koe ni. I ke inofo pe foi ahui wa taha. Koe mea e uton ke tau whakaukau ki ai. Ai lava e hono sino o tau e vailasi. Ai a anga kua ngoi a kuia. Te ke tau mātua whakaiki ke sivi anu sila e moni te. Ko sivi koe na tau tolu ia ko sve unga o mau falala pe madol ki ai pe koe pe falala ke sivi anu sila mahino o bido pe ke tanga to fe uia
ai sivi e whanua koe ni. Ka koe tau, pau peke tau ngai aki, e ngai whakamatala au tau mau. Ai koe anga whakaukau whakapoto taha, i he whoi ātakai, o ku mawhola e COVID i Christchurch. Koe whakapoto taha ke a te tau tolu, kono tau hi malo i tō taha koe ni, hange pe o puke. Mo mana tu ki ai toko wange au taha whaia, ne help me Christchurch. O teke te mahino nga tau tolu e pe neha taha na ne incubate virus. E ke ilawa pe ke positive ha taha ia nau tolu. Ka koutu pe o ku ia pe tau monu ia, e tau a mo he taimini, ka pai whai ange koe toko taha koe ni o ku iai ki vailasi, koe o ku malo he unga hano sino, koe huhu malo ina o haka pe whoki he tau konfelinis ki mua. Koe ngahi mea leleia o tonu ke tau toke tau whamamafa, ai mahu inga o huhu malo i. Koutu iau ka pānu ka tau taha koe ni, tau pehepe ka pāna e huhu kia ki vailasi fo o koe ke huhu malo i. E ke he tau tānoa tato he ani. Pea, o tu sayang e tau ki overreact, he tau ki hawa. Pea koe anga pe, tali he taimini, ka leo ke toku whakapapau i fwoi sivi e koe, whalaite. Kau koe pe tua meri ki ai. Koe hinga hana usu malui. Koe me pe tau tua meri ki ai, hana usu malui tō tāka ni. Ma koe ki tali pe he taimini, malo. Kai ata ke whakahoka atu peha, tānaki ki he mahu inga ko ia o e tautou ti sivi. I he whakautua, maha ki whakaauha koe ni, oku fu mahu inga au pito, testing, 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 testing. Pea koe whaunga ia ku whakahoko e potunga e mo ui, ke whakahoko e tautou sivi koe ni o e tokotaha koe ni, ki mua ke tok whakapapau i au pito. He ulolotonga hao a Tonga. I kai ke iai ai COVID, pea toki whakapapau i ko ia i he au whalaite, ho ata whalaite au wahiva, kua tu uta heni ai vailasi. Aia kua os tu uta ai vailasi i tau whonuan. Neongo koe hai tu unga e ne tu uta mai ki ho tau whonuani, ka kua pau ke tau whahoko e tau tole tautou sivi, kono inga ke malu i whalufua e tau kau frontliners, malu e kau pāsese kui loto he kolontini, malu i moki nau tona nau ngāu he aho ko ia i he malai wakapuna, ko hono o hinga ke oa na iai hawhainga maari e tafe ai vailasi ki he kakai o ngahi kolo. Koe tu unga ia ai ngāu e mālohi o kulolotonga leire aki i he tainimi koe tautou sivi ka reo ke tau whapapau i au ito. Mālo. Halo, Sone? Malo pito ki whehui pia no waia ko ke whemui atu pe CEO ko unga penia ko whehuia me tau muri meeni tunga ki ai to ta kona whakautua. Ko tuanga pia kia ki he tu unga whalala anga ko me malu ho tau whonua pa me tau kakai o nau loto i ho te reta ko wangea ua wha. Pea mono wa pia ki longoa ai mitia wha sosiale na tau pia tau malu. Tau ko lava pe ta mai loto telefoni ki tu o avia in u message. Ke kau mua ia mua ho mo to ka ngai ne ngo pe tau taina. Ki ta ha ne rea mo ne me fa matala. Ka ko me ko mama me loto me ho te o ta fala langa. Ka ko to kanga ke mau anga fa matala ke fai tu une feitu una ke tau pau i me ko mo oni. Ka si e tau longoa ai whonuani. Malo. Malo. Koe ki tāna ke pehe wheu i ko ia, koe toko taha nofo i loto i tāno. Koe ni koe na tāmo makeke. Positivi se wangi au tāwha. Toko na pia, ko toki hao. Waia ke u telefoni, alaki koe ki fo i mena seni mai e toko ta. O kulotonga whai ai. Kulotonga tau hia i he whai mahaki mua. Whai ai ai telefoni. Ia tūnga whawhie maari e pehe taini, ka mai kau ngau i mua. Pea pehe whoki. Ka no whamiri, ma mea ko sangi ai.
Ka ko whanonga tu ka ki uroko sa ia e titiuti o e mea, o i tala noa. Pea nei pehe ia nei awea ki mua i he na lamna tau whatako ne moni te na pene awea ki mua tōnaki. Ka ku tako e nei toki o ati pe koa ia ne hafi po ka ne whee. Mai peo e nekateki u whanonga mea pehe, pa mteki u whanonga winda koe mea ene, mai ka mau tolu i he kabineti, ka kou toki ai pehe ke ki whakapapau i mai ai, he nei kai ke u mau a he kabineti, na pena tau tālātu heni, nei o si awe ki, na pehe na o kulotonga tuku pe i hotere. Na koe tai ka nei kai ke awe e tōnaki. I toki whakapapau i ange. Kai ku moni pia tude e ki Palemia ia na ko mau ia na mai e ave tonaki pe hange pe ko me e Palemia ko ki tono no ia potunga we ia pe tono no pe ko e fangi mena ke mau ko kon moni pe Palemia ne fai advice ki ai ka ko e tono no fa nga ka nga o pe ia ko ke me fangi me pe fa technical ne ke mau ne fi mau ke fa lele ang monia pito pe ako ngahi issue pe fo ko wa be no ave ho social media o ta ke e ka kai ni ka ba te mo fa tonga e pe me dai ki ta na ke pe ke te ma to le po tonga mo yo ko ma fa pa ila he o pito to ta ko ni positive ko nga pa mo fa am ke malu yo no ngongo no ki ngongo he ma hi no ka ma to lu ya e pressure na ai pe ko anga exato ke ki toki matawai vai ne ton pe ke ki council whakalele ke ua ten hanga o tukuate whakamatala ka ke ngai mea koe ni o whai pēa ko ai ka ko tui au ia ka koe hormoni o ku mau fia i he ola sivi ke tō tā koe ni koe ngā o ku he mahino ku tau pehe pe o ku whapapau ia pongpong ka hao ai pe o ku si sai kono family mo ia ko he si fa fa pe ko tau si atu ko e ne fo ai ka venga ka to Tonga ni na si tu aki e ka kai ka ko mo ni ona ia ko ngai fo mata ko me pe na ka ke mau fu hanga yo o ho fe ni ngai fo mata la e mai no pe ko to ta na fa ngata ia pe ko si fe nga ke fa na fo mata ko mo na bitu ne ko me mo si ke ngai fo mata la e ko ki mata vai pe response la ngai fo mata la hu ke he huat me he huat ki ka mau ngai ki ai ke te ki whakalele yang ke next time. Malo. Good afternoon. I'm sorry, I'll have to be excused. I'll ask my question in English and I'll take the Tongan answer. Just looking at the situation and how we've come through the last few days, what message would you want the media to send to the people out there, especially with all the confusions and all the anti-vaccine stands and all that's happening? What would you want the media to tell the people of Tonga? Thank you. Malo a wida e whehu I mahu inga koe ni. Koe taha e ka veinga mahu inga I e tainimi o lere atu ai. Koe mahu inga ke lava mai ke whakahoko e huhu malu I. Ai ak fuufi e mau au pito e huhu malu I. Ke ova I e pese te hiva noa. Ke ki nau tolu I he tau motua koe tau tahaua ki he lahi taha I Tongani. Pea ok fufi e mau au pito ai ka veinga ia koe ni ke te ke I mālohi I o tau ki whonuani. I e taimi ta tau pe koe whakakaukauat koe ki he kahau I e tau o mai ho tau kāinga nau tuku wakai tu apure anga pea nau os huhu malui te nau ia whainga maali e lele iange pea koe normal for all ia I he kahau I e whonuani, whakanofo fo o ia.
E foki maho tau kakai, pea e malawa pe ke tau tesi positivi hataha ihe lolotonga no fokolontini, pea o ku mo'ui lelei pe o no fo ma'u pe i no fokolontini. Aia koe ngahi ka veinga, koe anga ia e tau ta'au ki mua, pea toi mahu inga foki ke tau whakahoko e huhu malu i loto whonua. Malu au pito kau frontliners, malu au pito mo ngahi kolo, ia taimi e tawhi mai ai whakoutua ki he ngahi kolo. Ka koe tu he tainimi, koe kau ngaue i loto i tanoa, toko taha fitu, pea toko taha ua o nau whauwhatonia i makeke, toka ngai kina hanga tonu ai kau pāsese, pa koe tau kau laine mu aia koia i he tau i oi ko vitahiva. O nau whakahoko katoa ngahi tuutuuni ngā ue pau, kia teki nau tolu, ki hono malu i ki nau tolu, ke oua na whaiha transmission pe koe hau ai vailasi, mei hataha ai kau pāsese, pea pehefo kono malu i whalukfua ai kau pāsese uange au tāwha. He nā nau o mai, mei he wheituu o ku community transmission. Pea koe taha ia whi ka veinga mahu inga au pito kisi ofi hetain, pau ku loka mahu au pito katoa e toko uange au tahanima, i he ngai wheituu nau no whai tapu ke nau toi ngā unu ki hatoe, loki pe hu mai ki tu a mei ai. Malo. Pego ki tāna ka peke he mea nei mea ke he minister mo ui. Ko tui koe tūnga koe he taimine whanua koe mea mau inga taha i he taimini uloaki ke tuange ai health ke tau ataina e nau ngā ue. Malo. Ka pau talamai e health o kuia ai ngai whakamatala kou na o mai Fekau'aki mo e mahako ni maho inga au pito ke tau whalala ki ai. Koe ngāwe kou whai e komiti, wau ke he tau malu i whanua. Tau malu e nea whio pe mo e Palemia mo e kabineti. Koe mau whai e ngāwe kotoa peo whatatau ke ngahi whamatala kou omi e he health ke malu i ho tau whanua. Mai koe mea maho inga tahe taimini ke whakapapau o malu ho tau whanua. Peange koe mea koe nai mea ke he CEO ai health ane nai. O mahu inga at this stage ke tau overreact e sayang e i hasi isi tae ke tau tesi positivi hataha i he lolotonga no whakolontini pea o ku whai atu e CV o mau hataha he toko wange au tahwa mandi na nau heka mai mo ki tamasi i o ku mau e ki tamasi i he o ku positive neongo na e aho e ua pe tolu i nusilana e negative ai pakapau e whai whang pea mau hataha o kai ko hamea si isi i ke whanua tau fra tatai ku ha hono fire respond ke mea koe ni ko hui ko whakawhehu ia o health mo nau ngau ko ku fai e whaiwhang pia leak ai ko mea ko whahako he taimini ko whenga e he pureanga kabineti mo e pureanga ke whakapapau o kai ke aloe virus ki tu e he kau first responders kau frontliners ko o ku naulotonga nofo i kupesi he taimini ka toki sivi tu o ai kau frontliners ko nio mahino ku know-how tau whimari e lewa mahino ka ke li ke mea ki he whanua ki he community ka he hoko atu e ngau e kau toke tāma kau ne si loto i he hotele mo nau tolgoni na e wholau mai ka kau tui kau whemau peo ke ule atu kau inga kai tau atai na outside me health fu tā palasia au pita health he tau whanonga mai ko niu nau under pressure pa ko tui ko mea e au kuongo e ki tamasi. Malu e healthy identity e ki tamasi. Whaita ia o mai he social media. O kai ko ha mea lele ia. Ke ki tamasi whakaofa mo e family. Ane nai ko seo hifo. Toi ai mai tohi whakaofa mo e whae. Ko uhinga whakaofa e whae ko hono aipehe i ko he social media. Ka ko tui to ton ke tau tala noa mo oni peke mea ko ia. Ko ngai mea na e ton ke oa lik ki tu a mo aspehe mai. He whae lele taha ai health ke malu e ki tamsi ko ni mo nau family. Tapi he mo matole kau ngā ko he pureanga. Nai taton ke confidential e mea ko tope. O ke pehe ha mea i muri. Mo timaan mai ke talat pe ko hai ai hingoa. O ke ha mea pehe i hoko. Ka koe angai e kusia ko he taimini. Ko mea ala he tahe taimini. Ke tau whama apopo e tau whakau mo tau loto. Tau pou ke he ngahi ke ngai whakatu mai e por ngai mo ui ke whengai ke malu. Whakapapau he ki fo i case koe ni. He ku e hoko at be fo ke he kaha ue o mai
whafok mai e ka hotau kai ngā mito. Na whaiwheangi patai hoko hake ispeheni e ka hau, e whai hotau lelei tahau mahino kon tau lava. O matu wake ki whoi keis koni, tau sioke he ka hau te tau lava o whai ngau e ta tau pekia. Mālau pito. Koe ki wheheu I pe, ko whe mumia te wheheu I kon koe whahau ko he minister. Ka ose sivi e ua ko ningo koe e kau frontliner. O mahino ku nau hao pe. E kei hoko atu pe na kolontini aho e ua wha. Pe e tukuange ki nau tolu ia. Koe hae lahi o e sivi e fie mau. Ki he fo I waka koe ni ne hao koe ningo ku tau tala noa e koe koe mau ai koe a COVID. O tatau pe a kau pasese. Pea moe kau frontliner koe nau koe kolontini koe pehe koe hae lahi e u sivi e fie mau. Ai ngari e ki makehe nau tolu e mehe u waka ki mua. Koe ngā koe keisi koe ni ku tau I ai. Mahu pe mahino te kwheui. Koe ki hokat pe ai. Oku aha whakaukau ke sivi koe na ku mawhai pe kua os ave ki Nusila pe kua whakaukau. Ke whingau aki mo Nusila ke nauanga o confirmi mai ai ola tatau ku mau koe koe Tongani. Mahalo ka pau e mau mai ai whamatala pe he me Nusila e to si iang e longoa. Hono whai koe koe he mitia whasosiare. Mahalo apito. Ia malo pito koe kapatak pe ho whewhi whamui taha koe ola koe sivi he nia o si whia maari pe ki mautolo ki ai ko hinga he koe quality control koe katoa o ngahi mea sivi o ku verify katoa e mei Nusila. Ai ako os whakapaas katoa pe ngahi mea ngau ia he ni ki he standard koe whia mau. Ai o koe kia haweiwei ua ia he ola o ngahi sivi. Koe kono wakai koe o variant, pe koe COVID tahiwa variant Delta variant, o ai o whia mau genomic study. Pene aswai pe whitu takia ki Nusila, tenau lapa tō whai ngai sivi koe ka pau koe concentration o kulahi. Ai ko tau tōlua koe low level o Tongani o koe nau whia mau na tōke anga sample he low level pe he. Kau kei whai pe mau potano mau tol mo Nusila. Aia koe because we have ai ko positive that look very weak. Koe ke whi mau ia ke awi ki Nusila ke whai Delta variant testing. Ka he taimi na tau pe whoko tau sanga pe tau tolu o tukua ki pe Delta. Neango koe ke lawa ia o confirm. Koe whihui koe ia ki he taimi tau sivi. Aia oku wea whotutu e taiminia ka pau e whai e ngahi sivi a koe ni o e kau pāsese he konga ki moi o e wikeni pe koe konga ki moi o wikahau koe nau tapehepe u negative whataha nau tolea mo e index case pe ngari ka tukuang e ka frontliners ka whotu mai ke tukuang ka frontliners e mahi noia na kai kia hafu whahinga risk fe. He taimi koe nei tu utai e kau pāsese. Kau hanga pe koe mea e minister mei te ki anai, mo mana tui, o te ke os whai aho e wataha ia e kau pāsese ke os e incubation period. Aia neongo ka pate tau tuanga ta tole tau kau frontliners koe tuunga koe nei ai kau pāsese he whai aho wa fitu. E koe aho ia koe tau pehepe na nau ngāwe ai ke kau pāsese. Ka pau kua hataha na incubate he taimi ko ia, neongo koe ko hataha o kune lava whamafola, e toke asia a mui. Ka kusai pe ka frontliners ia. Ega whi mo meniti koe o e nau tuuta mai o au he taimi asia ke. Ko whi taimi koe o koe heke ke nau lau nto whamafola ke hataha. Aia koe tunga kau pāsese e ke itari pe na tolu ke whi ahu wataha. Ka koe anga pe tau whahoa atu ki he kau frontliners koe na tau tolu i kupesi. Koe ta mahino pe o koe kia ha positive he kau pāsese he whoi taimi koe. Ka koe tutun kai e tok whapapau ia weekend koe ni. Te ke whapapau ia ka koe anga pe whotutu. Seu?
Malo pito he mau whenga maari. Koe whehui e nia Fekau'aki pa mwe pasese koina e case positive. He taimi koina e kei nusi lai. I he waha a koini o e aho mō ni te pe a wholau mai i he aho pule lulu. Lawe i pēna e test negative i he aho mō ni te. Koe whoi waha a taimi koe he aho mō ni te ke aho pule lulu. I ngā peko sio ki he kaha au. O ku kei whalala anga nei ai ke nau whoki atu ki he wheitu uko koe tau pehe peke nau taktaha wheitu no whoanga. I he waha e mō ni te ke pule lulu pe a wholau mai ki Tonga ni. O kei whalala anga nei tu ke kaha au ke tau ngai aki ai whoi sivi koe i he aho mō ni te ki mua pe a wholau mai ki Tonga ni. Uhi ngā nā aku toki mau e waila siia i he waha a koe mō ni te ki he pule lulu. Aia o ku malawa peke mau i he pāsese koe ni e waila siia i he whoi hene whoki koe aho mō ni te patok puna mai he aho pule lulu siale. Ko ia? Koe tali io. E koe uhinga ia u tau hanga i peo whangofua ke wholau mai me wheituko koe ke ha community transmission. Koe ngai ka pate tau whangofua kai taha hau me wheituko e community transmission. E osi pe ne CV an negative, pe aleo whailoaki mono whamili, o positive hata hai. Pe hau ia mai wailasi, o toki asi e Tongan. E koe te koe tari whaka, koe tari e koe uhinga ia e tau whoi whie mau, ke tau o mai pe kakai me whaitu o hau he community transmission. Mano pito, just follow up on that. Ia koe e wakai whawhoi tuitui atua a kou, i he taimi koe ku nau whoki whakatau taha toi ki ho nau taktaha wheitu. O waha mō mui i koe kakai koe unau nofu pe koe wheitu. I he area koe nau alu holo ai, e malawa ke nau contract mai virus. He ose ai he CV. I he ose koe ai CV. O hai na nau. Tau pepe he kaha mea lele. Ke hanga a foi koe o taha ia whehiu i whaingata. He whai ak befoki ai whakawhonu koi ai whomu pena ke ofi ki hata. Ka ku mōni au pito ia he koe aini ai mūri kou nau ngāki whangi app. Whangi app i koe telefoni. Aia koe mea pe lawa ia i mūri o whatonga i wheitu koe. Pau whai pe ngau e tongani ue palani ke haki app o push mai he tapa koe ne meiteki. Ke whasio ki ai ke taulawa whai ake contact tracing. Ka ko moni au pito ngahi whehui koe ni, ka koe ngahi challenge ia. Koe mea uma whola pehe COVID tahiwa. Koe whaingata agoha no kumi holo. He pehe mo fisi ia. Ia kau tonga ai koe te ufoki Amerika. O se nau sivi u negativi pe a o te Fekau'aki. E koe Fekau'aki au whaingata agi tau. Pake te ki tāna kia te mea koe si au. Koe uhiga e koe ke tāria i Tongani ke hau hawaka mea wheitu ua e community transmission. Koe uhinga o ki he community e ala alu e toa taha koa Fekau'aki mua taha o ne mauai. Taim kou i he ema i kiu ai, o kui loto i au protected i e loto, he kai kia whaia maari e ke ne maua he ose ne tesi aho tolu. Ka koe ne taim kou kwa community transmission, hange ko ufonua, hange ko o kalani, na kai kia ngofua e hae waka ki Tongani pe ko Ofisi. Koe whaia maari e koa e lava, o ka pau community transmission, e lava ose tesi, pe au lea Fekau'aki mua taha, he utoa whoke he community, pe ala hau ai mwe mahaki. Ai ke he, e utipene condition i, pe kui he MIQ, pe kui he community. Malo. Tako ki whehui pe, ai ko patient 0, ko hea loa loa e quarantine nai he tainimi. Ai, o pau peke ka kato pene aho wataha ana. Ai, patient 0. Koe ngai koe ka pau e hoko toi pe e negative e ka kato pene aho wataha. Ka te mausio pe ki ai ngai tu. Nga koe hulaki pe hoki ne o suhu malu. Nga koe foi me ai au koe ai confidence e tō taha koe ia. Ne as whai ne huhu malu i. Pe au koe kia hano whainga alanga mahake puke. Ai au he's healthy. Ai ko foi me ai au ku mau confident ai ki ne to nga fa mo lelei ko ne hu maloi mal ko foi me ta ke kau he foi message ko e ko pa na ke hu maloi to ta ko ni ko tu e ai hono anga Aki na peta ai na moi ko e o atu mai na mai se mau ko ka to ngani se mau ke ko futu o ya que Colontini o i kai te foki ke community o
spek kontini e ka ki waka te foki mai ma ko me o criteria e fe mau ke o atu e tongani ke meet e nau fia me ka pa ka ya ta hau talanga ta pe o fa e ka mai o ha o su tu o kontini e ka ki waka pe ha we fe fonga te ta hanga protect al te ta fonwani ke o atu ia ha carrier bypass me ta tol malo. Sorry, I'll just ask just another question. We see that the vaccination rollout for school children has been quite impressive, although there's been some parents who've taken their children away and not get vaccinated. I heard on the news that America has authorized vaccination, the vaccine for 5 to 11-year-olds. Probably my question would be, is Tonga looking at that way as a way forward for those under 11 who would need vaccination? I have a young son who's 10 years old. He keeps asking me whether they're going to be vaccinated. Thank you. So I'll answer in Tongan, Lisa. Ko whihuia koe ni o ku na mau o siwhaipe a presentation ke community ai. O ku koe tu ai whamoni dai minia o ku koe whangi whanau koe au nau puke lalahi pe nau o iko ki haha molofia o mate I he COVID tahiwa he tau koe ni. O ku iaha nau puke kehe o nau tau. Koe whangi whanau koe mo ilele o ku te kia hatahaya e puke lahi. Me mate e COVID tahiwa. Aia koe tōnga koe ki hono aonga, hono huhu e whanau ke tau nima ke tau tahataha. Dei kia whakamooni pāu ia o fu aonga. Tuku kehe pe aia koe tueta miniu nau ke sio pe, tuku kehe ka pāua ki whanau ko anau whahinga alanga mahaki. Aia koe anga pe e tu he tai mini e ngai whakamooni. Kau te ke whakaukawa tonga I ki he tai mini. Malo. Ko ki ai ho malui ko ola whakawhiawhia whoki he ahoni ko fofua taimi en ke laka ke pesete hiwataha ai hoho malui ki he tautaha walu ki he motu ataha AstraZeneca I Tongani aia o ku pesete hiwataha ai hoho uluaki pe koe hoho hono ua pe koe double doses o pesete e ono tolu ko ola whakawhiawhia au pitoeni pa ku ate whakamalo lahi ki he hou eiki mo kakai e whanua I he tōnga whawhia maali e koe ni. Kai ke ngata pe aika koe Pfizer vaccine ki he tau tahaua ki he tahawhitu mo ki nau tolu o wheitama hu whanga he whakatapu o peseti e whitu ngofulu maavalu. Ai au fuoma au pito ai kaka ai peseti koe ni o e huhu Pfizer I ki tongani katoa tuku kehe pe whoke ongo niua o gloro tonga whakahoko e palani ki toku whakahoko atu I he kaha uwawe ki he ongo niwa ai Pfizer vaccine. Ki kua malalangi ia. Ko e pesete hiwataha, o mai poke whai konga e ua. Ko kau eligible, mo koe total population. Ko hinga hiwataha, mo ono tolu, mo e fitu walu, ki e haa ia. E koe hae tau tāketi, o tau tāketi ki eligible pe koe mea. Pe koe total population. Ke mahino ki kau whanongo, ai anga tu a percentage. Koe tau tāketi koe ki he tau pehe ku tau whawhia maari, au pito tau whia maari ki he lahi koe e kakai kua huhumalui. Koe ke laka hake pesete hiwa noa, o kakai koe I he target population. Aia koe hanga koe hiwa taha koe nai whai atu koe ai whakamatala. Koe pesete hiwa taha ia o katoa e kakai tau tahawalu ki olunga AstraZeneca. Ka koe pesete fitnoa ia, koe pesete fitnoa ia kakai whakalukfua. Ai tau takete to ke ta huhumalu e toko fitmanu o tongani. Ka pau e whika e ngofo I whika una me ta taupe. Koe pesete hiwa noa o me ki he fitumano no afe. Ai tau tahaua ki olunga.
Me pese te hiwa no e fitu mano no afe, o me fitu mano. Ono mano hiwa afe me fitu mano. Aia ko ngofoi ko haumea ngofoi fika. Aia ko foi fika pe au nga ki he herd immunity. He tapri cho ko foi fika fa mama lahi pe ki he lawa ke malu he kau huhu a kau tai huhu. O mana toi mau pe ko me ko huhu malu ko ke ha me ko huhu pese te au. Ne o ngai tau fa am ki ai. Kai ke ai pe ki to ko si te tau. Tai huhu. Pese ni ko hiwa ngofulu hiwa taha o te tau whenga tau toruia i he tau tahau a aloi ke tau au ke ronga Koia. He kai fo ke lau e tau ni mai ke tata whai ki tau ki lalo kai ke kau ia ka koe tem koe aloi lau katoa pe aloi ke whai percentage e taha Malo apito ke umui atu pe he foi famatala ko ya ka tok e ka tok fe hui pe ko ospese te a ko to ak na to ku huhu e pot ngawe mo ui pe na to lo na ngawe ai Ko fika ia a pot ngawe mo ui fo lo pe ne hiwa malu hiwa ai ko to ta mini ko hiwa fitu ai ko pe fangi kau to si o ko Pag mausio ki ai, e whia mai ke nau huhuna, whai ke nau hika toa ka potu ngā waita. Malo. Ko wina ko amana ke whahoko huhu hoko salai te. Ko e whakai pe whimotu anu pe ko e haa ngai palan po tu ke tau lockdown. E to e ngalokuloko ange ai e tau tuunga koe ki he tawhaki lockdown. I he hiri ko ia ai sapate ma to unga he ola kona siri kona e whahoko mai kona whalaite ki he toko taha kona positivi pea i he tawhaaki kona ki he lao e linta kataki pe te lau whamala ala mai e tau whakataha mui mui na ke whaha mai ai o ki ai pe totone tangata i hono ta ofina tolu i he ngahi wheituu o hange koe panke i he tutuun whakapanke ia ke lava whamala ala mai he ku ki i whepaki a mo tutuuni pe mo ngai tutuuni fa ta business Tarea te AG na ka ki whango ia ho te ui. Malo pito e whihui ai ko e panga mai no i ho whihui ko e iai foke ngai business tau ta haia o nau ta ofi pe o nau via ngai tutuni o fie mau ki whakakato ki mua pe atok whangofua e kau customer ke lava tau whakatata pe hanko panke o si whanongonongo ia ku fie mau malo ke whakahae huhu ai whangikati huhu malu i ai o ke pe o ke pehe o whepakia pe moe ngai tutuni ai katai totona tangata io malo io konistu tone fo ke ni whakahai ai ngahi tau pehe ai ngahi totono ai tangata ka i he taim tau pe fo ki o kuiai pe ai ngahi whakangatangata ki he ngahi totono ko o hai konistu tone tau whakatata ak pen hange ko e o kuiai te totono ke te rea i he taimi o kuiai ai ha te whakaukau whia mau ke tuki tua ka i he taim tau pe ka pau o whepaki ai totono ia ko ia mohangahi lao ta mohangahi tutuni ko whotu tau pehe o kuiai whoke lao ke lau i COVID o kuiai lao ko ni ki he Electronic Communications Abuse Offences Act ngai lao ia o whotu ke ni hanga o taofi pe ke ni hanga o kei tataki aki ai te whaiteri ha. Koe kia lao ia ke pe ke tai whangata ai whaiteri ha. Kua pau pe ke ia e whangata. Sai koe, mea koe ni ai ngai panke, o kuiai, koe ngai business whakatau taha whoke, pea o kuiai ai lao nau whakamalu ai, pea o kuiai pe ai nau mawhai, ke whai hatu tūni, Fekau'aki mohangahi mea, o nau whia mau, ai nau customer ke nau talango fua ki ai. Pea ka pau ku kau i he nau tūtuni ai whia mau, koe whakahokwha ngai tūtuni, ke malu i ak nau tolu. Ak nau tolu koe ak nau ngawe i he panke, o kuiai pe nau totono nau tolu, ke nau mo ui, pea ke nau hao me vailas koe ni, pea koe nau tūtunia ke whakahoko ai whia mau,
ke show ai ngai pe ke fra ali ai ngai ka ti ko ni au ki ai pe to tonu whaka foi business ia ke nau malu ia ke nau business i ngai mea nau tuku mai ke kakai whanua. Malo. Malo. Kore pe ka hoka miriku ke kata ki o ki toko me fe hui koni. Na ai Polokalama na tuku mai ai Potungawe, ho Potungawe, oku ke tu la hoko ai pe ngai na ula ki whanongo mai pa to ki whanongo ko ne lockdown ni. Pe a koe hoki hoka tai pe ai e minista ka taki mo koe ua pe koe ni ku na o sianga tu ni pau. Ku pau ke huhu ho whanau pe ke toki foki ki he ako. Ka ke toki maua whenga maria ke foki ki he api ako ko ia. O fe tu ai pure anga ke tu ni ko ia. Koe whaka o si pe. O lahi fe tu tak mai mi hapai koe tau mea ko ni na e toki o si. Na pe he ku kaua a pangai he lockdown ni. Kau te asi mai ana e whanonga ia e ko wana o kulere no molo pe a hapai. Pa lahi fe tu tak mai mi hapai pe wai. Haka tu kunga tau tonu ki ai. E lockdown ni hapai malo. Te laktalia te be kongo ki hapai ko hapai na e taha o e kau frontliners na na folau ia ki hapai na u fahat fok he tau press conference fa mui ai au ai timi ko na health o CV o taha ko ia pe aku negative ai aku lotong quarantine to taha ko ia he absodia i hapai pe e tok tuang e to taha ko ia ka wale ke fai CV hono wa hange ko fa malala ko na fa ko te CEO ko health ai ko tu ngai ok ai ka te tu ko ai a ko ke me at ke a waka Ameriko. Aro. Ko me ko ni Fekau'aki ko ni ki he Polokalama a ko me api ko da Potngawe. E be fai me whakako ki ai ka ko wi ka hau foki dai palani me tu si te aho hiva ai CV external ko form di ma no fitu. Pa ko hake pro mo iloi ki mo ai CV ko ya o ga foi week study week eta. Ana pe ai pe ke tu ko ai pe ai a ko ia i weekend he lockdown ni o hokai pe ko na study week pa pa o se pe lockdown ni he mo ni te pe kamata pe na CV na te tusit time ta pe o fa Polokalama pe nga ko ki te fai te se ta ke ngawe aki ko ne program fa computer me time ko wa ko mi api he a valu a mo ni te ka ha pa ki fai fo ke lockdown ni pa sai ma no api ma tua ap me fa nau ke nau fe ngawe aki i he foi tau be fa mui ta ko ni a ngawe po nga ko ke no fai a ko me api al me he a ko toka mua isi al ke formula kai tuku ai ka formula lahi ko nga ko nau te usi external he kamata fo kia i he tu si te ka ha Fekau'aki ko ni mo so ko ha te lai pasi COVID ke te al ke apia ko te ga tu don be po tungawe ke la po alu o te ke li ha situation ke pe o li wa ya tu ton ko ya o pa ke al ko ke lo ke ko o ko ke firma ke ya o ki IT COVID ka ke to khu ke lo ke ko time ta tau pe la he no ave hala i holo pe o pa te usi vi ko ni tau pe ka mata a hiva firma o ha ka ka ke toksi o te ga tu pe po tungawe ai ko tu tai ni mi han ko la ne nai ke ngau e pen ke me ko ni a ko me api fai nga mali tai ni mi ko study week ki he external exam ko fi ni ma no fitu ngau e ke amaro a valu ke te si ai me ko to ka mua ke fo mua ka tu ko ni ma no fitu te he kamata na CV he a hiva pe au ko fu ape ke aru ke abia ko ne ngo te kia ha ka ti pa hu ai fa na wa ko malo bitu Mano. Sen ke ek minista leita Fekau'aki ni mo e tuunga. Ke tuunga ko ku yai ko ne fanki business ko ne tongani pe ko si ai ha ne wesi ai i tuunga whakapaanga i ngai ahau ki no ko ne ko tau lockdown ai. Kole ke hau pe he ngai whakatap nes whai he Palemia. Uraki pe o si uhinga pe ki he pureanga. Ko ne tāpuni pe ko e tūtūni ko ne ke tāpuni whanua. E wesi a pito ngahi businessi. Pe a kuia ai hange pe ko mea ko at pe me he Palemia ka ma ek minista ke ngahi mea
whatamaki. Oku maho inga bite popo e whanua ki hening. Ko anga ai whakafufua ai pureanga hange ngai mea ko o mai. Neonga koe tāpuni lokata, wiketa, aho e fitu. Ka elele iangi ia ke whakapapau i oku malo e whanua. E toi lahiangi ai wesia ke ngai businessi tau pehe ka pana tau whakaava. Pea hoko ha mafola holo e mahaki ke whanua. Pea mahalo te mau mea ibe, e toi fulo loa ange. Ai au whakapoto ange. E tauhanga o tāpuni, he ki iwi ke taha, ke tau whakapapau i. Pea ke tari ho wheui i o mahino, koe tāpuni e businessi ke iwi ke taha, koe paanga mōre ia ke nao ngahi whakangau e whakatupaanga. Kia whafofua ki he lahi koe ia, ki whafofua pe. I he taimini o te kei o maua whafofua, ka kuiai pe ngahi whafofua whakalukufua e pureanga, pea e lava beia ke mauhanga o pakipaki hifo ki he whakauike, ka pau e te tau ngāo e ke tau behe ki he whakataha ko mai ke e Palemia. Kau whai e toka ngalahi ke ta whakoe ni, o mahino pe ke pureanga ko e wesia, pea moe more ki he ngahi businessi, pea moe nao ngahi ngāoe. Kau kore pe homo poupou, mo toko ni, maho ingang ke malu ho tau whanua, pea maho ingang e ne ki more si kai hao a loloa. Malo. Lava ia? Whamalo atu. Ia. Koe ki I kore pēia ke hou e ki moe kakai whanua e toko taha kilo ko e taim whainga taa eni pea komo pot ngai mo ui o mau nofo ke whakahoko mau whatongia a ke oskia velenga pea kore ke tau ka whataha pea tākanga e tau fohe pea tau hanga o ta ofituu hono tā palasia o pot ngau e mo ui o mau whakahoko mau oskia velenga ke tau malu whakalukfua ai toko tā kilo o Tonga. Whamalo lahi whok me pot ngai mo ui ki e Palemia o Tonga kai umaa e sea o komiti NEMC ka umai kapneti mo Lord Fekau'aki I he o mai taataina ke pot ngai mo ui ke whakahoko taataina ngāwe ke malu whalukfua ai ho ik mo kakai whanua. Ko e loto pe whokie e Palemia Tonga ke whakahoko pot ngai mo ui ai malu taha mo malui ai mo ui ai kakai o Tongani I he taim whainga taa koe ni he ko hake mai ai whautua COVID tahiwa ki o tau ki whanuani. Malo au pito. Malo ki o Lea mawinga ne toko sano whahako, ko e whaosi ne tau press conference pe te whawhi e tata i Palemia, ke ne kātaki o whaiatane mea whamalo. Malo. Ko peke te uwhape whakatapuna tau kamataki e whatahani, ka whata whamalo ka te motou e kakai whanua, pa tata te whita motou ka o whai Ongoongo. Maina te peke motuani ko e whatongia mawhatukutuku mo whai, ko e wai e foi place e anga system e whanua o mo hanga o fil ka ui kono whapetutaki ai pureanga ke kakai. Wai anga ngāo e pureanga ke kakai, pa ko hong au pite ke motuani o mo whalawa mai ki he press conference pe heni, ma conference pe heni, ke whakahoko atu ai ke mutolo, ai anga e mau whai tūtūni, wai anga e mau ngā ue. Pea, wai whakaampe anga ko mene kore ke ai e minsta mo ui, ke tau ka whataha, i he whakaukau ko ia, pea ka hanga i mea, tāla, pea, tonpeke mo whakako mai, ka e whenga ki whakamahino atu. Au te motuani ke osiko ia ahoni, o ki māmange ngā isio ni, i anga e tau whetūtaki, au ke a pongpongi, e tau ki maalolo ai ka ko e au ke whalaite, e te whai ai, e te uiat, ke muto e lava mai, ke whai atu ai ai hana whakamaala ala e anga ko e tau whanonga atu ki he ka au. Mai bea e whakamai motuani ke oa to e hange ko mea ku tau whanonga ki ai, ke oa na to e tupulaki ange keis koe ni, o to e whainga taangi he ka hau, pe ko te tupu mai ha u keis me whai toko wangau tā wha koe ni, ke o te toko lahi ang, he te tau to e whainga tā i ai. Ai pa ko te popo at pe ke ngā hi kore koe e kamata, ang koe sea koe e komiti, o te tau to maama, pe o te tau hanga
o whakakataaki. Ko whanong kone ngahi i he ngahi i mea kone he Facebooka o wau e ki fwoi le wolo ko ia. Ka koe le rei tahane u whai, whinga ki malo e whonua, wai ngai mea ia, kai ke tau ilo, koe kau tō ke tau nau ilo le lei ai anga. Ai hoko ai mea, pa koe tau whakamu ke tau pōpō ki ai, e ka hoko lahi, ko tau tō pia whainga tā i ai. Pe koe ia ai kore pe ke kakai whakalufua, ke tau tō mamafa pe, ai patau whakawhita, he ngari pe, he ne tū kone a hanute ke tau ilo. Pe koe hane hoka te ka hau, pe a kapau o ku tau whainga maari pe, pe a māloia, ka koe e ki hoka pe fōke ai karantinia ke aho ua tā, ai tō tā kotoa. Ka ko whamaloat, ki o mō lawa mai he whiawhini, mālo au pito. Malo ki eik Palemia, whahau koa te mea whamalo. Tā whao se rewa pa kore he ni ki he toke tā, se are aka ola, ke ni kata o whao se rewa e press conference e whiawhini, malo. O ki kelesia te pe, ko kelesia i ki ko se suklais, o whalai o tua ke tau tamai, wheo he lau maari e maani o ni ke nofo ia e te ki tau tolu he whiawhini, o nā hiri ka whaipatangata. Amen. Koe kakantoi ai whakataanga koe ni ai eik Palemia o Tonga. Me eik Palemia pe whoke e kabineti pe ange pe koe ana e whahoko atu koe whakataanga hoko mai koe aho whala i te. Ka ke koe mea koutau whiawhia ai o tatau pe te kumautoli Tongani mo kumautolo me i tō preanga. O ku lava pe ke tuku mai ngahi whakamatala koe ni, pia mau ai pe, mo ngahi whakamatala whamui taha, pia o te pe ka te kumautolo koe na i Mulina. O i kai ngata pe whoki i e kakatohe na kinautolo ko kau minista, me ngahi ngawe anga te whito koe au whai ke tokanga, pe ke atenseniale, ta whaaki whakalao, ko e pilikatia, ka koe komisiona o e potungau e polisi, ek no pele whiela kepa, pe ke ek minista ko, hua kawa mei liko, ek minista potunga Fekau'aki, ngai ngau e ngama ngau e kakai, ko tatafu moiaki, ek minista ko ia o e meide, ko poa sitei, ka o maa ek minista potunga mo ui, Amelia tui polotu, pe he whoki ki he CEO ko ia o e potunga au e mo ui, ko toke tā siale akau ola, CEO ko ia o e meide, ko Paula Mao, ka o maa a e sketal pule, ma sketal ke kabineti et ka koka, ka o maa whoki mo ni ihi pe, ka o ngau e Ofisi ko ia Palemia, toke hange a ngahi wa Ongoongo, mo whamatala ko ia o kumau whingai ake te tau peleti o, ko e televisione, ko ngahi newspaper, mo ngahi Polokalama kekepe. Whamaloa te o mau mea mai, pe te tau whanongai mea ahoni. Whatonga ia nge taim ta tau he whalaite, te tau to i heni pe, o tuku mai ngahi Ongoongo. Ko mea alahi pe ko mau tokoni mai ke tau whelotu aki pe. Pia hoko pe tau whelotu aki, ke whai toko nia, tau te whitak nau tole pule anga, ka uma afo ki ai potunga au e mo ui, ko ui whoke, o mo ui loko tā pe tunga ko kia Tonga ni, ko ki whanua si, pia kai ke ngata i ene si, ka oku malawa pe ke whakahoko, ko hea ngahi whatongia ko ke lelei, whaluko fua a ke tau tolu, ka kumau o whalahi at ka te kumau tolu i tō pule anga, pe hoki mok mautolu na tau whelongo aki whiawhia i Polokalama e ahoni, ka māloho mō mea mai, ka mō mea